ik troos niet, hè. Ja, niet, hè. Ik heb dus de rust weer. Lalian. Mana nek nek Bang? Apun nih? Pelalian Bang. Ayah. Really American haircut. Dumb, Herman Carrot. Get it. Daddy, come on. Sing bani nya mah. Johnny sing Bonnie. Sorry, song Melengi. Nyanyi. Sing dengan es kekojong. Es kujang, di negara modern, bagus yang kan ke kota. Sai mendagang es kojong. Terima kasih, ada video ya. Jajah. Jangan petung ngenget. Cuma macam ada. Enak, permisi. Yan anak pula, yan anak. Coba. When it stops. And then you just work it one thing. I never will. And the noise is mean. Now that's on your stomach. Okay, touch your toes. Berundang beraya, bukuan menyambut Ricky Wenten genasan di melak gelimuran mana bertimbang wirase kita Bali wastani pun genangan Nanti kamu jawab. Dari ini. Ini nih. Oh, besar. Cinik. Abang boleh. Nyanto. Dadah.
Apa tuh? Sing nawang buah apa yang tuh? Mana tomat ini? Tomat? Oh, tiang kadin jagung. Pasti tomat? Tomat nih, Mi. Sing ada tomat di Bali. Ada tomat di supermarket tuh kan? Ini dari petani, Mi. Yang ada petani? Yang ada nih? Gede dingin. Gede beli nih tut nata? Ane super terkenal di gumi nih? Itu Mi, hadi palu luangnya Mi. Ini apel. Apel? Ya di Bali ada sing ada buah apel Mi. Apa ini? Sing watermelon yan. Watermelon lebih gede. Lebih gede sih. Ane? Apa ada itu? Tomat. Tomat tuh Mi gede-gede gablok. Ya. Mi. Oh, tomat ane tomato. Mimi deman aji bagus. Sing deman. Sing mana aja Agus? Sing deman ya. Hijab kan jadi Mi. Hijau apa? Ke Gunung Agung. Izin nih Mi. Gunung Agung. Di sini di Batu Riti apa di Jeneng Lang nih? Di Bedugo atau Batu Riti? Di Bedugo, Bedugo. Kecamatan Batu Riti. Kecamatan Batu Riti. Oh benar. Ada aneh ngai kebun tomat, aneh supplier untuk 80 hotel and restaurant Di Bali. di Bali. Wih. Konden di Amerika Serikat. Konden. Yang ngabe. Ekspor kayak nih Mi, langsung ekspor. Enggak. Oh, apa nih Mi? Jok cari SBY Mi, Presiden Indonesia. Padang gajah. Padang perih. Tega-tega dawa. Lembung. Wih. Penawang di negara yang ada. Bang, cuci, packing. Dito. Apa ang ketemu di ini? Oh, Aneh yang paling sayang di Bali. Dua dadang, aneh sayang. Dadang. Harus pamit ke Amerika. Milo? Di pesawat? Oke, harus kikian. Apa baju? Nah, makaman. Ya, kamen, apa pun. Apa, oke. Dingin di negara tiang dingin di itu. Hey, Sing. Jas, perlu jas. Kikian mau. Jack ane paling duag di Bali. Yang ngali ojek ini. Oh, Yay! fotonya ojek paling canggih. Yang sing ngali ojek ane lah. Dadang dadang. Oh, Glenn Agus. Tumben? Cari cherry tomato.